Ngalele ko pa mau, dek. Dang pola bang. Baru 30 menit yang lalu. Oh. Oh, ti baju mi ko. Ai piga pasang di. Wala no pa pasang do bon bang. Acu kupon. Rajini ban no manuci. Asetor marga 3 toros. Oh. Oh, mama lo semua nih. Sembak mau ibu ko do. Daw, lupa au. Sembak mau manok ko pakai dah. Kunci-kunci dah. Oh lolo. Eta lama hita. Talului ma pandita. Asa diberkati hita. Asa turbo hita mane wajabu. Baru tinggal mahita isi. Telanjuma kehidupan tak. Sebagai suami dan istri. Eta bang. Eta. Mau bang? Dang mangalek kepeng hamuliateo nan no kita teh. Dang harus kepek ba? Nangguli perbedaan aku pakai peku. Buah dia teh. Apa hepeku? Holan 200.000 do. Buah di. Ali cicing masmu adong do bereng. 5 juta jual. Anu mo loro kepeng tabata tu hormu se. Karena aku gabi amat taman non. Oh. Ipi tahu bang. Berarti 5 juta jual. Beta mak, tadi dulu aha toko mas. Oke. Nih, aku tahe. Waduh naik cerita on. Harus yang awal pengai horus di mana. Baru dope mulai ngai terjual cicina. Wah, mana yang mesti nukilan jutaan yun. Ipidang seder cerita on. Eri puhodo molo perkara holong. Adong teringo tu akasi songoni. Nang adongi, yang penting boy berdua mengambil ido. Angko soal si songoni buta deh, dang diai, dang terasa rope. Ido musia teh.